asama ye wo faka ho etiti ya kasa ye nyina na ya ka ya ho abobi ya boa no ma ya yesa adwuma no it medical masre masman ni asanteman se ba bi obia wo bia no e ba sedi se wo be prepare no ye ni assembly members no eni kita ho regulatory no be boa eno na nche no from mfimfia kasa no assembly nso mobilize any trader groupings and other voluntary groups are yegyina ye beti ye ho agum akwakoboa madwuma na ko de wo ne se memenda eye isa memenda no anopa no nsia kopim obia ana premo etua obi anuani store enye afi nso ye mo bia metena ho emfa de se munibu se champagne prepare nie no sa metrem no menye fi ni mu eyopia se obeba beka ho sa nso na car enye yama umre ana yama kwan se wuramu no sa mre no ubewuramu if you say the movement of vehicles be a de beba be say etuma no enti enye yaboa ye hu se beba betechi aboa enye no nko ye wie nso a ye behwe se ba bia nkankan ceremonial street to fi airport e ba no o ma de niam abegugu pavement no so kwan no ho nyina no ama ho high time ya no mo nyina kodi nkomo ma obia no employer na nimu na ma ho no enye fe sa so na ya she ebi a china ekono statement no eba se obia mpenti fie yeso oboda ma bo dam fie mo ba ye mo se ha penti kama yebuso ye touches id ebeba bewie sana no so especially the high street no ni ceremonial roads no so ebe se o mo penti obia kama e we mra no regulation no se ka se penti no am penti a environmental foot bi sama okay je no so ebetu ho anama but the best say obia fa no ho enyim sebe enye nipa ba kofo enanya kronum ti kronum ye fe edikatu anamo ma containers akese ede asisi ide ese ede omomo ay na bibia akoso nye nyina so ye moa e Kumasi ye me otumfo otikokoso se tu abibio bravo from Bekase His Royal Majesty the Banichinkwa Onyam kwanda obedi yakonya efie denunu because so ba first that time no near starting Love FM that's what the kan ni twam ewa makom ho ayekodina soro ho ye nyina ye himu nsa nema wabeye amasantiman o my Ghana ni biasi nyina so obi opasu bie obi ope nipa mpuntuo ewumasua because me be say a drain college and you call be for hon said no e wo fin so no because ye bitwane firi ho eye yiri ye politics ye ko ho say ye kwa akoye adwuma because school dan any library any nsuo no tool for education fund akotu ho na ma wo man ke be dwane afiri ho aba fin so fie no na o nyina so enye ba bie ko enti de wa ya ma wiase asanteman no ye manamu na mishira no omanu kwatintin na masanteman be bia adura koduro no enyina emposo okay yedanasi okay na otufo Opemsuo te okoso abibio se tu na hine no ode nsakraye bebre abam na wo hwe se de jeze mi hu asama minka otu kwan kwa manone na se de abrofo no bagye no na omutimi ba yenum ne ehwe de oye ne ahofama na santi se mo bekire na me de kumi ani se otisi dwemu a se do besi adada no ho asa santi asa ho na atimi hu se ode sakraye abomo no na me behu ni pa nti ono de metumi akapa ba me hu se sakraye modernity in chieftaincy modernity in development ni nyina no ode abaka se monto fa extraordinary ohimpo a yenya no e wa santimam within the Samuel Pine do not friend Samuel Kumasi Mayor